pina na kan ya se onkonwa e de be se mo se awia pam to be kase wo die lo ha ne nsia e chiripo enkron kase fidie so ne ye ka mo se third group band e ye dwumaku aba o manyimu a e wo mbode mbokọ nka ne e bia na wo dwumadie sununku bia wo be dia be hia mfidie live band e wase medafo fakoda ne third group band waram mfidie no e na hote e bia na wo ya wedding e bia wo ya yie abadin to birthday parties bi na wo dia na wo ya graduation na say church programs event bi a wo dia wo be hia live band e wase no fakoda ne third group band e ba woni be so edwumadie ho pam if we say your quality sound your professional instrumentalist and your quality instrument ye ba dwumadie asa medofo wo be fili FM pam ye kira kwan ye wotema community 22 ba roso inside hono ma ene ebutu ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 Menka funsu papa enfema unsu a ono ma ni pedua no etimi bu adwuma ye na wo ahu se ni pedua ne ma ni na mu no bibia ekoso ye na FD so ede ne stamp ede asiso Ghana ne amanonifo ni na agya to mu se eye eno a eni Lumba supa enu nti no so wo pe no dodo etu aton anampo se baako na wo paton abetimi aba DLFM ye premises sanom ye wo North Legon Opsi to Wisconsin International University on sabetimi aka Lumba supa ni bi Nemum se bebre na wo pe etu aton so de afrempenifo e 0549 889685 and 0549436616 na ye ka mo se Yankopon ya adoma osana busuma ye wo mu yi ne de tosu du nan ekopem ne de tosu adiasa bibi eba e won kran na bibi na eba no e ya afahye enti ye fa ne se ho mo ho afahye na ebetodwa e wo prampram Yankopon ya adoma Efri 14th August, ekopim 30th August. Inti bua hona yenko wate na hoba de pam. Efri say pram na matena nkonwa ana afin so fast trade. Ene dwumadie we no mahye pam. Na de di kan na be 14th August na be pa ho ntoma kama. Ye wie pe de toso mi no e be ye nwom ana afi asane amemre ene afade be de na de e wo pram edwede tai be bono nyasem kuma. Ne de toso eye on the third day no e be 16th August no. Ene be ye nsano dwuma ndete vocational training day 1. On the 17th August, ebe vocational training day 2. Tanu dwuma ebe tete wo no. Ube ni mde onwuma pie mu asabe kapre untua. Enti bua hono yakọ pram wan. Ye be san so ye art and drawing competition on the 18th August. Enti na make se pram de ya to di. Ye kwakura ni nyina ne se Fair Trade and Cultural Food Festival na be de pam. Chane se betodwa ewo pram Anglican Park. Enti bua ho DLFM eka ho dwuma de yakọ fast yekoso asane nyina ye de aba. Ma won so wate yankan wa hu say yes pram ye wade ye ntibone yakopɔ ya atoma on the 14th August ekopim 30th pram afahye no 24 hour economy market no ye beton ade kama won so betuma be didwa bibia beton bia bibia be konka se be ya so benya sika ne wanya bi ede ahwe fie we na adwumaku ahodo asu asese yentena ase na yemfa awia pam to be kase bo na mesom akenkafo ben wa yesen kunwa besom no edi amege so yo wofa ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mautedin any bunch of bonana or Tafrija mene. Adjoa Agyei Sikapa. Ye dia ho ye ba ya de kase bono echiri mankasa ebesamo. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumrika ne hia yen e Facebook ana afi si YouTube. Na yemfa kasebo no entire ensomum. Ye hia kasebo na se e de free o my Ghana. Ya santimantemu ne yenkopie mu e wo oboase. Na enkra free oboase senior high technical school. Eno wa santimantemu e be chirim sei. Adisiafo a wodom go school num e de sombo e de abo wodom headmaster. E chirim sei na homachen. Wonum ahunu ne sei. Ode abofra kitua bia ya wono foforo kra. E de tu form de na kwhye honom. E wo campus wonom a. Enti wodom kokwa pipe. Na adisiafo no nkrabeto je chirim sei homachen. Ana baako ehun sei. Wonum headmaster ne din e de Mr. Zakaria yi. Che sei otutu form na ode bibia wura form honom. Enti mo twa ma headmaster efiri honom na mo fa akiri ekohwe sei na ye campus hai headmaster adan odua enkofie ya fa ase ba yere na odua na ase de ba dia ene ye nkohwe
wama modern ekututu fam ho no ma ehwe mo kohwe ya abofra ketewa kora afi ne wono foforo na wɔhyɛ fam na mo se headmaster na ede ne yahunin wo de sanka ya headmaster nkaja wo da ya no wɔ school yim na abofra ye newborn baby a de na hyɛ fam ase kyerɛ ne sɛn ɛhɔ apena enkra ya na musini a ɔtonkra efra santemantema de ya kahyɛbɔ me wo fa se ofoli boaten samuel kyerɛ me sɛ na wuku ada ya homachen na mo se headmaster ade a wa ye de chese wanye ni ye kura ndisa na tie da ye mfa nche okura hamache ba no myenson 3 am eno muso headmaster nim ahead ten ahamre ahead ten ahamre mo se mo guano mapap anu suma na meka se headmaster no waye homodwe waye sesabe etia ye de asikyire na mo kinyina frema je se waye boho se team pampa so maguano pam na se teacher ni wato mu kura na nka ne kyerem se student ne kyerem se de ade yabo modern aboye ne akwa homa kohunu se sabe ade a hyefo ye nipa headmaster wonso de hu se wo de hye honom ye tuye abofra wa ne foforo ne hyem enti die mpa na ka wa enti sabe abofra de na kwa hyefom wo hu no wa he ana woni school fo ma ya bia kofrafo na nkaja wo de fa kokua mu ana se de ade a enti akwa ye nsempia me keze mo ahwe headmaster na ni su nyina kekekekwa so hu ba bia mfa ne tiri mfa why my boss sabe chapo dem ekura e wo boss sine high school num na nka de chemse se me kese no enya de a empenifo ede nkrata abonten abekirem say the school form of frane ka no eye nokre anasa eye nokre enti egusu twen say police bekom na mra aye adwuma na yenkotie na etwagu ye mra school for no ehwe headmaster no na enya sem kuma kra DLFM 106.9. Enti uti ya obi kura se sabe nkwasi asembe no kyese mofra na dwapa enti wei ene awrehosem a efiri o man Ghana ya santimantemu oboase eno ne oboase senior high technical school eno wa santimantemu adusua fo mu kirem se o headmaster e de brofra ketewa no foforo kura kwahye fom enti wonom esibra ne papa homachinya de mu kiremu esam monti dia ya no na ageta e oboase ne potem Yentua kasiabone so na nipa mienu eprepre mu odin e wa abra eya anwaka efa eye river fene so no wa de mbra chese omuni edito nsuo nim e wa twemamponua emensni nim e wa santimantemu ama se traffic esi e wo nyinahini ekọ eye kumase kwantempon ne so na akwanhia no esi ebnada homachen osana bosom ne de toso enan e wo mfimpi mienu ne aduonu nsian mu e wa abra eye tipa truck bi ono e de anwea e de free nyinahini akokumase ne lose control e wo bridge ne so a e ma no emuni eto ensuo nim no dance for no ehu ne course no echema akwanhia isi esanse ya de tipa truck bi nso no ekofa bridge ne so a eye timba ni bi no etimi eto eye bridge ne ncha ma kwan se ya ketekete a omo nso omofa bridge ne so nakoye how ede ama wom no dance ni din ede Mr. Kwaku entry echirema ya de a ohyenkani a no otwi anweaka no eye na adwense nkobetimi afadua na eno ato bridge ne so nchen amu akofa baabi a eye omo nso omofa eye bridge ne ye nipa baabi a nipa nantefa no na nkobetimi afa honom kakran na ono so natimi akọ ene se eye ehyen emunu edito nsuo yi ma eye hyenkani ni mate ana chese omo nso no pra emu eden kakra na emom enya ade a obia eto anananom ewo nsiere na sese na omo de omo kọ nyinahini government hospital a omo hwe so betimi agye eye ayaresa ewo honom timemfo mo ade mbra ene eye mpotema hodo abemmembe wom echema sane niema esifa ekọ ewo river fen bridge ne so no mo sraban so mo momodin ameye siesie ewo so ansampo na aya akwanhia kese etimi esi ne machine anjaka abeto ofinu ebubi dilegu ade ne se na gas delfa entabo be se kokumaso no kido na ejuri egu one side tesa jaka ndo no ko tro boase na ofanche kakra kaba no ofu na bia ka de baya na yendam no ofu ye also ayembre ibu na koto esimu ni esre abanta info onabo DC yo atuma punya se alaruma ye dre edru die de se no mi ye omohwe no mo na omoye ene se ade ene die enki bia la kofa wudi hufo asaba DLFM 106.9.
Eni ya wuti ye Mr. Kweku entry ono odansefo a wo hu akwanhye esi ye River Fene so wade mbra watwemampo nua mens ninim na amanibo ye nsem troni Samuel for Ibuati na different sentimental ebesom ye yantoa kaseyebo no so ne yenwura mu awadisua ensensemu na yenyina yenum se oh my Ghana ye mofra wonom ekwatwere BC nsonhwe no Yankopon ayadom wonom nsonhwe husunsanso no aba montena enche bia wonom be hye ase akọ senior high schools ne bi wo manyim na sere na akane oh my Ghana disua hyehyeye etie no na nka ye mofra no ekwatwere BC nsonhwe na wonom di kan bibia ye fa ne say computerized school selection and FE placement system no CSSPS no mudi kan ye ne kane ansa na nsonhwe no susanso bampo a computer na ankasa a kire wo fa ne say de wo fa dada no aha na wunya ye wanya bi nsu a no akwaye say placement self no so amfa na eseja akopa adwuma afra bi ne school nya de bebo akra na te say no emna ban se san yeye no se hofra sampa o man gada adusuan hyehye mu a se mofra wo no mo twere BC nsonhwe afi we no adusuan se na abeto dwa ne kire mu say mo bedi kan ya twere nsonhwe na wie mu wie a afi modern bo no eba montene wie pampani se sabe wado ene be kire wabomu anase wabomu ne kire wato ntubo modern ato aba sunsun so beba no ena obenya entiene afi we nsonhwe na ye BC nkwala ne kwatwere me kire basic education certificate examination no mo fara mo kwatwere ye na afi na wano ma hye ase school mo pe no wano wa mo nsaten asensanse mi pe school we mi pe we afi na mo nsonhwe na ba bonten wano mo hye ase ana no dwade etwa me Yankopon ya adoma efie de bei ana wano mbe wie na na no senti anopai enma ni daso e wo ho mo bi adwumade etodwa e wo DLFM 106.9 na ye wukwada osana boso me toso enum e wo mfimpim mienu na de nsiam no ana DJ Hitman Mr Prince Charles Obinti adwam ana Madam Florence entwi bosia ko esqa ono no gbawura mu e wo ga South Mensinim a ono ye kasamafo e de ma so ehwe humasua so Mensinim ono kura nsu na osan so kasa e de ma o my Ghana ya mofra e wona ma ya ma ya mu ko school e wo ga South Mensinim obommode ahwe mo kasa ye no mo hyehye pa nyina so ne den e de Madam Florence entwi bosia ko esqa na oni ya kasa de komopi a kirechirem ne ma hodo ese mofra ne ye na kwan hodo mfa so school mo pe no won betimi asaletie na mra o kirechirem na o kirem se no school ni abaya anasa be mo bia kwotwere BC nsonhwe no wo wa kwanya sei schools no wo betimi asaleti mu pode enwotwe 8 schools senior high schools na betimi asaletie ne wo categories no ye wo A B and C e wo man mu nyina school bia wo pe no wo betimi de nsaten a mipewei na wasensanse na wo kwanim kakra na ya mame Madam Florence bosia ko esqa e kirem sem se wo hwa eye category eye A school na eye pode ediokron and 92 category A schools ana wo ba category B ne nso a schools no eye pode ahamienu ene ediokronum 295 category B schools ana wo ba category C ne nso a schools ne dos ne nyina ye senior high school yibia eye hansia ene mienu 602 category C schools ene ye wo aye hwe animu say school ni nyina kaboma eyapem anafi ahanwotwe enum 1085 senior high schools we ene ye hwe animu say ye mofram kwatwere BC nsonhwe no won betimi de omsatena asensan school we na mpe we na mpe Yankopon ye wadom na nsonhwe no modern mo kon kan na winya osime we na akro no na kwakusia homa ewo senior high schools nim no kirem se nyehye kakra wa hu no enie enti obesra o man Ghana dusuafo ene abatan a moma na fei ana wo mo kire suku o mo pe no osra mo adam Madam entwi bosia ko e kirem se wo select schools na eye category A no wo befa school no mienu na school mienu abefa no se ba ko eye boarding school ena ba ko so ebeye day school na se ba ko no beda school ho no masua de ba ko so be free fie ni wa ko school eno eye category A no ho hyehye no na yeba category B ni nso a o kire ma adusuafo no obefa school no pode miensa 3 schools na abefa ewo categories B nim na no omo hwe animu say edusuani bia ebefa schools a emutu eno no eye boarding schools mienu no be ye boarding schools se mofra no obefa schools mienu a
wobetumi ada honom edidi peche ne watumi akọ school afin so emu ba akode wobetumi afade a yebeka ne say day school abefiri fie na wakọ school num na wo kire mu say sanso na eye category C ni so sa na te anso befa school no pode 3 miensa na miensa no esese mu mienu ene nya school a wobetumi ada school honom boarding ene mu ba akọ nso de ene betumi aye day school na mena ye maame Madam Florence Entwibo siako esqa ekasa ne nsemu nkyeremu no enie Ensisaya bakakra senior wo boss no first na nanka ubetro exams na wie result na mma na wako select school na the say the say I say wa sitinem na to abapa no result ne beba na wa show modern so na wa so e de at select schools na o modern no ebe fit no into say sa na tie result ne beba na result number into mofra as I say ya select school ya gusu ya select school no. Okay. Na about time wo mofra atron so hwe a result na aba wo hwe wo performance ansa wa select school no awofo ene den no munye yo medical church nyema mu kakra schools no ye wo category A school B school and C school enti so awofo ko select school na so wo hwe say A school na mefa B school na mefa and C school na mefa okay ye di kind schools no categories no ye wo 94 A school and ye wo 295 B schools and there was 602 C schools. So what can you know bomwa there were 1085 schools. So schools you mu and abofrano as a step okoyi 8 schools. And Safia Tremuni dear now obey 5 and 6 no when you're 11 as the CR and the number from all for no and your abofrani as I told you 8 schools. 8 schools now almost selected no. No, as I said, a school. It is a form now, Bofrano, and Asa, or for near Bofrano Becofano. The form Nisunino, as I said, a school, so no, a 2. The 2 no so no conditions, a terms and conditions count. 2 no, as a bacoya boarding, Nabako, I day. B no so no, as I said, almost selected 3. 3 no, as I said, New Year boarding. Nabako a day. Your back see Miss Soswa, as I said, near your boarding, Nabako a day. Into forms in this now, we 8 schools, no. Out of the 8 schools, no, you need to have 2 category A schools, 3 category B schools, and C 3 of them. And what ana ye maame Madam Florence Entwibo siako eto aso say. Awo for ni pina be bisa say, na me ba no nso hwe a wonya no ho sunsuanso no na enti computer ne befa so no de afa ne kutu anase me ba no ebi ene wonya grade 15 ebi 30 na school yi obenya bia na se wonya bi ene ye ma me Florence ye mfa nto Ghana fo anim ade ba ko a computer ne bedi kan hwese wo pa no eye wo ba no program anase course a okwa akoye eno ye ade ba ko edi kan pam enti se wo bo aba na manafa school na bomodia na hwe wo ba no school kuro na wo kuro no ene programs anase course okra mofa ne kwakwaye no school bia won enipa dodo a wope anadesuafo dodo a wope endi se wo ba no modern bo no se onya grade 30 mpo na se bia school no epe mofra ba de se wo ha na onya anya wo ba no school ni befa no bate ko ba se ebia na wo ba no nya grade 30 na so school no mofra mofa the same program no wone mu nyina dodo na anya na wo ba no de ne we kire no no emfa na nkyere se computer na duobo na momu no program a wo ba no kwaye no ona se de wo kwakwaye ntitru pa na machine be gina so a o de besesa eye school no e de wo ma na nto mo nhya no so se program wo ba no kwaye no yade a e be boa pa ewo school kura obenya categories ya wabo so yewo A schools, B schools, and C schools. Abofra ne pese wo call A school a grade ben range ne to say. Afisi no genius anase wa yamfa say ese say wunya say cut off point and to ho strictly say ese say wunya say ansa na wetimi akọ A school. Na mom eneme du ho a ese say awofo na abofra no ye nyina de adwen eto mu ansa ya select school no. E depend program a wo koye. Program no me ya eta friend course wo koye. Eno na be ma wa share the type of school ese say offer. Ma menye mfatu hu bi kakra. To say when you aggregate 15 maybe I also call A school. A depending program now call and na be ma who say offer school we are e be possible say we benya and I say offer school we are and possible but ma out clear say who call A school there is between category this or this sanity into obi o ha obetimi anya
aggregate 15 obetumi anya A school because na the course na okoye no nkofo enye very very competitive nti nkofo bebre nya sa course no nti 15 no ebetumi anya kwan ewo A school depending on the course a okoye me mpese me de course ana program bia be yam fato ho na koye se sa program ne de enye se enye but nipa aho keka wo mu se ne o mu pe no e na wo fom nti ebe ma sa school no ekwan abam ewo ho. Okay. Eno wachi ana Madam Florence eto ane kasa so ene wochire mu a ade abako a ema mfaso pa eba wo ba no ni sunsuanso awenya ye nsonhwe no sunsuanso me kire no results ne ho hia pa no ewa ha na nyina ne sei emfidi a kire mo school a wo ma no nko no ade abako edi kan hwenim ye obi a ye fa ne sei raw scores wo ba no kire nsonhwe ne nyina no se wunya 100 ebepem eye 90 a eno na ema 1 se wonya ni nyina won so hwe eye subject ni nyina ma obenya grade 6 ebi nso na obi so enya ye mfa ne se bia wanya 98 e wo raw score num ebi so nya 92 ana 91 se ba ne sana computer no e fa schools na mamoma na odi kan hwe enipa no ne raw scores no de onya 98 ana onya 100 ne ebedi kan fa no ansa na wa wonya bia 90 ana se 91 e wo mse munyina munya grade 6 munyina manya 6 ones nanso enam se mo de no de akwaya ne se grade no raw score no ebi de akwa ni mu enti machine bedi kan afo mo de ye no wosoro ni nyina wiemu wie na se bese school dodo no ana se school kro ni padodo mo pa no se enso ya no mafo mo wase ne mo se duru wo na se school kra wo fa ne se mfantepem ebi a chemwota senior high school na wo pe ana se ebi akra academy na be wie na be duru ho na mo kire so wo de na du 91 nanso no wunya ebi ana mikase wunya grade 6 nanso ko em se ayama na kire se o raw score no obi de wani musena eno so akoba ne sa na ese kire din ebia na amfa ma. Right, so awofo yi ehun sa abofra enya sa grade and awofo bi adodo na nya yanka wo man beko category A school but grade senior o can depending on the programmer was abofra no kwakoye no would that have effect on abofra no school and say na this one so metacho nya effect say negative effect but school selection ni mu no e me ebia grade ni betimi nya effect because un say nyina ye pre ade ho no mfa ne say A school na ye nyina ye pre ho enti ebia ekwan a wo sa A school no mu no eye du 10 na enipa omo qualify ni nyina so ebia ombe 20 enti eba ne sa na ema omo the raw scores ene hwe so me ka say raw scores a un say result ne ba obi nya 94 a eye 1 obi nya 90 a eye 1 the one nya 98 kran so eye 1 enti eba ne sa obi a wanya 98 nkwa 1 ne ebia 6 no obi a wanya 90 nkwa so 1 ne 6 no omo nyina kita aggregate 6 nanso te ba se competition nti ye su raw score de onya 98 no ne raw score ne be high nti omo nyina kita aggregate 6 but raw score nti no de onya 98 no momu ebekọ eja ne onya 90 no but omo nyina kita aggregate 6 ana course no so eka ho se ne medical kane ebi wo ha course no na me hwehwe nipa 20 pepe ne na ye nti kita aggregate 15 a obekọ ebi obi kita 9 obekọ because number no ewo from anase number no mo hwehwe ne Adrian on be select ya ko si say number no a mo select ne ebeso ansana on we jai selecting no. Okay, and no school search na na say awofo na ne mbofra no a wo select schools no ebra ne ye breben efri sabri akopem sam breben. Okay, you starting on Monday no into free sabri ya mama say by 8 August necessary be selecting schools no into free sabri ya ko si 8 August there na sa awofo bia bo modern no ba ne maso no no ko school no mo ko select schools no. Na kwa mu na Madam Florence Enquiries yakon esqua kire mu say obesere awofo ahwefo ene abatan empempenso amoma na duro no mmomode ansay mo betumi abomoma no chidom mama ankasa enkire se me ye batan me hwe wo me beye nim a science de wo ya ba doctor wonim se wo bayin so chese wo fa ne science na won hyeda anya de twintwene atwen na ape emwa wo ba ne da ache kram iti wo na di kan hwe wo ba no ne modembo wonim wo ba no hye suku asia bepempempenso akwatwere BC ya wie ne wonim ne modembo se de tie ene subject kro ya de ti bo na tena se na bo wa no tunufo na mo bua no na bia na ho oden wo no onfa sa nso hwe no na mo modem fa ho schools na beboa no
na question twitwina twanse o maka enti me ba na mesere koye science but friends wo kona akọka science ho sense what is matter kura wo say matter nansia no free school ba emu akra enti no emu amofa na da achen wasaka say chemse nkopọ ya atoma efie de eben na school selection exercise na beba we yenti ba homoden na koye ma wo ba ne se be ya wo ban kakachi wasan so aka say chirem say adusani bi wo ho no mo a ebia na school no computer na man school ni bi e obi ayefa ne say self placement wo betimi akọ asoye ahwe o mangana ehumesua kache ma moden akọ no maboa na machine na nkasa baby di wato ebia na automatically no wanya bi no wankaso akwasarati school a wo pe eno achi na no betumi abo ma safe placement na mo bi a wo bekro eno be boa pa ma wo pa no school bi a wo pe no ono so atumi akobi Nia, you better me say, school selection, no. I want for share my interest, na capabilities. Any grade ya omunyaye, na yamfa and select school, no. Men ko kase upesa obane chinchina, obane eya agrek officer. Inti no, se na huo di eni ho, anate ni interest ni ho kra na. Neta se chinchina, upesa, sa kosu nindreye. Se ye bemu, yani mo frani di anobabaye, yani wa mo fa na yehu baby a omo interest o and say oba e control BCB dia by this time they one who ni strength and one who ni weakness and one who baby a ni interest o enye na yakọ select na odi be hu ni interest nti yemu amofra no na baby omo interest wo no yemfa omo show because ade no say enkoho na wo de show a e be frato nti yemu modern na ye ni mofra no emfa adwen na ne omo pe a yenso ye sha e beboa omo no ye no omo nkoti krom na omo selection. Mesa the way I can say. And baby na ya wo no say school to the bar obi wo ho a onye school. Computer na amani school kra. Edu sa na ya na aye ni han ye ama mofra no ene awofo ni nyina. But the meka ne say wo ba enye school a ye wo automatic placement and ye wo self placement. Self placement na say one kasa obekọ computer ne so na ya ma wo school na one kasa wa ye selection. Na say your select school no computer sha o mani bia M1 to jaw pema se wa computer ne so DLFM 106.9 ene ya woti yi ubowura mu ewaga south mensenem ewon kran pompure mantai mono ana oya kasamafo eboa ehwe ya mofra mo ye ma enwomesua hyehye so ewaga south mensen ono kura ya nso na ye kasamafo edemaga south municipal education directorate the day a day Madam Florence Entry Bosiakon Esquire Enamote Ninken. Yentua Kasia Boneson na Vice Chancellor Edema Garden City University Ewa Santimantemo Eya Professor Eric Kwesi Ofori Akasa HM Sebeyanka University Ewa Eya Omaiga Mo Efa Innovation Entrepreneurship Program Enko Mo Swadisian Sene Beye Betimi Abu School for so asitinemu no chema Osha Eya unemployment Bibrama ni Muso Ewa Omaiga Nema Enlisa University for Ndio Winima ne sa kenkana na ombechire wa mani say we ba practicals ene niema ebetimi abo amofra na enya ade omochire wom ewo ho na okasa anoche mu se ohwe afibia na yade university se wo man Ghana mu ene school fo beye ne wo honom na oma ye graduation a omawie school ewa brain innovation entrepreneurship skills na enya ade a omowo na no so no etimi abo na kobaso omawie graduation na omoso na etimi enya adwuma etimi aye na ye Professor Kwesi Ofori Edinsemi Edituja wa bro ne management Edema Garden City University Ekonsa Shewo Chenhine Osajefo Amote for Wipeni ho eye efiada kitan sabosom ne deto so eye aduasa baako ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia yi mu ewo eye for Wipeni fie eno ewo chebi wepo emantamu na inslasho mokoye no mokoso mokodo Chenhine asese omoso eto omonsa edefra no wa bra no mudi ni vice chancellor ewo university nim ewo Kenya Sikumase no otimi ebaye na okasa bio na woche musa ban kwa entimi empenduma enfem masku mufra bebra omono etimi graduate every university nim afibia nunti ana Garden City University for so no akasa HM senkom beboa se innovation and entrepreneurship program no ombetimi so edi ahye eye school for na disone etimi aboa na kobaso mu wie graduation na omonso no etimi enya adwuma bi etimi aye na the hotel is said to say currently the university do my but Garden City University University that so
yɛde innovation and entrepreneurship ɛfra nteteeɛ no a yɛde ɛma yɛn nkɔlaa ɛti sɛ bi sɛ obi kura wie nursing training na sɛ aban impostu no a yɛtumi atete no ɛkwan a ɔno akasa bɛtumi aba so ayɛ adwuma ketekete bi a ɛno ɔbɛtumi aboa no ɛkɔpem sɛ ɔno akasa bɛtumi anya adefra ɛti no ɛno ne adeɛ baako a yɛbɔ mmɔden no ho bebree we are adding entrepreneurship and innovation to the teaching that we are giving so the student or the graduate will not only graduating with just academic knowledge but they will also come out with entrepreneurial skills and innovative skills so that they will be able to fit into the system and be more productive. That is the whole reason behind Garden City going entrepreneurial and innovative approach towards our teaching. Because as a country, the government cannot provide the entire graduation jobs. Individuals must be able to create or team together to be able to create something for themselves. So I think that is the way to go. And I would recommend all the universities should actually incorporate DLFM 106.9. Enwechi ana Professor Eric Kwesi Ofori esanso ekasa ana oche mu se hane pan se mufra beye 3000 omo register yesen kombetro bi sinso he ne wa fiwe mu nedu honom no na obia ehu omechira kwan no kasa ye eche mu sansa na abeko SHS na gise utro eye BC yesanso ofiri ba ko ansa na wakomienu nso wogidie se ye oso afo na hwa disua wonsem so eye Onyonyamfo Haruna Idrisu ebebo modern art committee no so betimi aboa no moye nhwehwemu ade afade enti amofra ne so no entimi ambetro ensoshe no afi na mo sha se ti se o entimi antro na niam bi ekanya ekasa ka on to no entimi antro na hu chese se asoma na entimi hwe kwan e betimi abaso abo ala no ban ma o metimi anya adu o mu fie so fi adu na for na chese se abana na special minister of education entimi hwe fie you said India, again, America, and a private password, which may see another example always, which you are private. Siciano, I said, Mechanic said, BC, a survey decaya, Colano Chocra, son of Mako, was here, a son of the university. And Tino, and Titiana said preparation, Colano preparation towards exams, and yet a teacher from welfare or Bibia, as I say, now yet me, at JSS level, the ultimate terminating education. At least, as I said, as of my Ghana, 18% of the Apaladia maybe SS, and I was Asana, so to us, but not to us. Enia wuti ye Vice Chancellor Edema Garden City University no wa Santemante moya Professor Eric Kwesi Ofori na manibo yen sem troni continue kofi obone de free poemantemo ebesomye Yantoa kasebo no so ene yanyina mu ewadwadie ensensem na nansan oman Ghana fango ho sensem no akwaya se ehunimhwi no chese mirika fango ni tu oman yi mu no esene hisen boat ene obi antome ento no kwanso na wo hapa opama na okwaduro mikratro mo kwakra na nansa beto dwa se oman Ghana desert na bo no agye se kwam okwakra petro su chense no efinso kerosene de aka nyina tata ne saa kwanso a edu pempen so na se Ghana ahyenkafo ene wono ma mode fango di dwuma no chese ho kira bafie ne santi Ghana mampani yampapa John Dramani Mahama enam oswafo a ohwe oman Ghana omampani kitahudie omampani akache Mechira Minister for Government Communications Oniminyamfo Felix Kwachi Ofusu edebatu dwa sem Ghana mampani ahye sen manimu ya oman Ghana ye fangwa wodo yeto no liter bia no wehwe aso ebo no 2 Ghana cedis for your pocket enti ahyenkafo enemo amode fango di dwuma no ebeboa mo pa se be ya mo ho betumi ha mo pa ewo manyim na zensem bom na ahyenkafo bi akase ekirem sem akane emra na MPP amanyoko no efra kwanwa so no na wohwe eye fango no bodeze no na ye liter no 14 Ghana cedis ewo saa pempen so no mu kirem sem na emra ni sama yoko ni ba ye pane nkopon ya atoma sidi ni nya hoden ema o man Ghana ye fango no bo no hwanse se hu etete ya ma Ghana ye firi fa mu eno pe na Ghana mampeni papa John Dramani Mahama ede batu dwa sem saa na te de a ene ahyenkafo mo Ghana nyina ne mo amode fango di dwuma obia ntene bo so na ahyenkafo so mampeni wa me ya firi fa ma yenso ya de atum omotete ahyentiade so saa ma Ghana fo firi fa mbasam ene wachi ade ekochi a fango yi ene emirika trom se yakwa ni obia ntumi nchensi ne kwanso ene ye dimirika saa kwa
ahyankafo ne kyerɛ me say wohwɛ Ghana mampani ɔdɔ a wanya wa Ghana ahyankafo wate ɛyɛ fango no boɔ no so na ɛyɛ nanso wedie ɛyɛ insufficient esua ɛyɛ kete mampɔde fi sɛ akane no a na ɔman Ghana fango no boɔ no kora ɛyɛ 14 cities ne ade no na ahyankafo na ɛkɔ soro mutum say Ghana mampani ma mote so na ahyankafo ntumu biew nsa 2 cities na wafa no esua ɛyɛ kete mampɔde ɔmontumi mfa anya hwe ntɛma sira mampani ne wanimu yada ana afin so GPRTU omosra mo mamode ne mo nkofom na mo hu sa Ghana shankafo ne brabruta intema mpene obate so atisu ye ene 5 cities na wayi 10 cities na wayi na wanya ne saa pa sa kitua we ne watede a ene makwa na shankafo no muntu mo buom every say adwuma mo ye no wo mo daily says wo muntu mi miti emfa ene wachi sika kra ba kwa homa wo fie no aye de ne pante wo mo ye adwuma ye hunu akwanfo so na mo nam so achesefu na mo to no mo nya so mfa so obi anto mesra ban na mu na hyenkafo am ye commercial drivers e wa Shalibotwe school junction e de kopie mo malam 37 Accra Central and Africa so mu kyerem say o mampeni antisu bi odi a ombetum efisa man sade a omo yesa bi nkwasi adwuma wo manyi ye no okay tuza mo mampeni de why be the bat emfa because say still away ni kura no a shell a 17.49 times 4.5 liters is almost 82 cedi per 1 gallon and to that what so de moyen o me ntom de na person ye ala so to obeto so mo an obeja ma ya to fe no so ye wa to yen da na ehwehwe ko be ya oyi ye so yi na say so plen de moyen kura adwuma na me hu so ba ko adwuma body scan na akoto fo wo to mo da ko shefu emu first car we me top 500 600 crap tim the pong there 700 crap tim fem pong me chop na kom GPS fo nyina o take no mato tom so ye de entu de o mo ka kolon jeni tom len ka o mo tom fe mu dida o lo do free kwan me lo vi school junction akọ circle to manso any police city nti e mo ayen fe no man to de mo ayen e ne park car no e mo ayen abanda da no e free so no o ja fu eni e wo 14 cities e diesel no e tractor driver e wo Botwe school junction e na aban foforo ba e beti diesel no so abedru 10 cities o ma ye lolo fe no so afi no wasi lolo fe de abeba form o ye wo mu ama form bi em na esa pejaye akotra abanda da ne de 14 cities no akodru 17 cities ye be to fe no mo musim ye ntum esa abeba form ye tiase esa ye se ba form na from 17 cities e ba form bedru 15 cities na e na asa japo akodru ya fa se 18 cities pepepe e na se 18 cities aban so se be 2 cities afro so e me nto fe no e ba sa dia enye oyi 2 cities no fro so kwa esa sa be 16 cities abanda da ne de no 14 cities no empo na fe no wo soro na se asa 16 cities and still now I will use to cry na some start me to fe no Union Station JPR2 for any pro to afọ no ye empanyemfo no ye adwuma no office e wo pipa so e na adwuma no so football wo ye no pipa so kra baba baba no park so nte ye wo park no so no ayo mra membu say hawo ansa na won so ye dey take condition ya so won empanyemfo no kwetena se ya wo si afara no ade atum da bi ebre ese e kwa trotro na nya hwe trotro driver fu nya hwe ti aba no hwe no nya hu bi ma adwene no enti trotro ahyenkafo no munya hwe edwieba na mudi kofie enti amanne wono mo ejiremo ne o mo mprafo nde o mo feeling fam ndizia wo ye hyenkani kura hwe ni ya o si obi pe kura on tiase okuremu a aye nsempi na enti we yo maga na ahyenkafo a wono metwihyen efiri Shalibotwe school junction ne kopiem o malam 37 Accra Central ne kaswa na wote wonom akwese na mane boy yensem training yamane boni na adwempa hene odi asempa the second na de amane boy efiri krabopre mantemu ebesom yenyina wetine mo adwenche ne tew Facebook no so na yemfa ensemo na uko Facebook no so na adwempa hene odi asempa to so mienu de aba na was live and clear infa dear news papa no de aban na ode ne ho market de aba na so hwe live edifri teacher mante ewo Eastern region in Chakese kopa man lovely wife comfort eye kumiwa odone brutam sanso na ochia eye Etu Jackson ono no oye the rock oye adwuma ewo Rock International School Mr. Odene hu ne teacher Mantino di free de baye na me wafa se comfort mati ochire mama ya ha wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact nyase mukuma kra yankopon kwaso anje Ghana wate ne hu pa ode Chakese koma madam Gertrude eye ana mate madam Gertrude amate ene na nahema Millicent ohene Janet Oforiwa anafi efia papa bi omunyina wo madina ochia wo no mawiai na set antobam de bae set antobam de aba say odi free malam ne ade a o se Ghana force so fapa anti munya bibi mfa ho Kofi Parliament de aba na so hwe live edi free aguna wo pa no bisa say Sammy please what has accounted for the sudden hikes in fuel
in Ghana. Dear na ekos ma fan go bo no kwa na ekosre. Senior, aju bi sam penifo no. Ghana man penin penifo no munim ye de ntumi nka ho asem. Omo se ombesre Ghana munye binya wi bi se dollar na kofom. Dollar na kofom sidi na nya ho de ntidi akra na fan go bo ko so nte ase. Kofi parliament na difra agora bi kuma pa de bae na eyi me wafa se rechara hwe de bae. Ana wo kirem se o ma ya ha Nhyiraba na Adjoa Agyei Sikapa me bo adwumaden som Ghana fo pam. Na kasebone official na nam DJ Ghana man free ni so na ye birthday station DLFM next ene nam ode as na adwumaden so kwa ye boss no my Ghana na kasebone ona po bamede ade ka se na ode aka ho de aba na me wafa se Ibrahim Isaac Alafat de aba no was saying good day greetings from Yasser Alafat Atwema North Deputy Secretary to Dr. Honorable Opoku the incoming president and ode aba wiai sina yenso ya chia jo so pass wiai wonso odwene kasebo no ye gina na kasebo no ye de si na san ye be kona woda mienu ye monitew na ye nkona na adwa time no ye didim ahwe a na me wofa isi oni matentam e wa wiai we studio enya sim kuma kra kofi bo amene ye monitew a awuda di kan no happy glorious birthday kwade ma DSP Bright champon dodo wa friend said the general staff of officer edema Ashanti South Police Command champion ene yankopon da awuda afeba ko akwa woda hom eti wanya wakese ompeja mfia adumu kwa adumu ekwatenten osora homba na wiai yesre ed amount so happy birthday to you once again DSP Bright champon aka the general we staff officer edema Ashanti South Police Command we everyone dey nyina mame bema na ose yemfa awudai yemfa emam na ne kwakura mu ne command mame wo fa ase ani den ede mame esi na mame esi ndo wa bona mane se Sarash ene twidi ampon yankopon bese ya dom ede afeba akokofi mesra mo ani kwa ho pawa na ase wa ma na ye Scooby Doo bisa no ehu enti ene eye mea me wo fa ase ma de nyina mene na ye adwuma de din ade mame esi dodoa bom no ne se Sarash so Sarash ene yankopon de afeba ako aka amfe ho enti mo aweda pa ekwatenten onyini kire mu ode osoro nyansa ene ahobrase yakoma ena wiai mesra de amount so happy birthday to you my home fedua within ede mami esi ado bom no ne say Sarash if is within the Sara ena wa wode brofosem Salash na ka ho enti ene twidi yampo yankopon ahu mobo ne wanku antwene na ode afeba kwa aka amfe ho a mempa ebo ne so mo nim de ne nyansa mu do pa na omo ho ban na ompeja mfra adom kwa adom sa wo be wade a omo be ma onim nyansa na adwene wo fie a obetumi ahwe ohwe yie na daache wo be ye asset de amagana happy birthday to you once again Salash ya minshira opinu awoda no onya ne soronko kra Manford City gomwa jama na afri ya minshira opinu awoda no onya ne soronko kasebo ne ye de si emusemufo ne ya miss me belantwi ene se mu edema me na owie ye no ana mwofa asefo benum Regina Bafo obroni kwakwa amrado ba kwa wobo yifia wobo adwumaden yipa ebo akase bodemu sanso na me wofa ase ani den di Emmanuel osenya ko akete boge enso bo akase bodemu owie ye na me wofa ase champion tele de kopie mu Facebook na finso yitima akase no nya bi hweye ye wie ye no DJ Zigby echinchim kase frem fuma de sum ye wie sanso na suma kwa hina wo fie hanom eye me wofa ase ma kese wona osena dabo oboye bomodin boye ho ba honhum mu kwan so honem de yene ya de honhum ne de ono na yakopon de fan so hweye nso akenkafo ya ba no 2 edi ameje so ya wofa ose ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ane bantwere bona na otafiri Germany Adjoa Agyei Sikapa ye kwei na Adjoa Sikina na pamfo ena omde dia adwumadie no eba abeto aye nso ye ma munyina moniti a adehye midimafo pokwase maira akra